Pagkat tayo'y may tungkulin sa pananalangin, ang kampana ng simbahan ay nagigising na. Tayong lahat manalangin habang nagsisimba. Ang kampana'y tuluyan ng gigising upang tayong lahat ay manalangin. Ang bendisyon kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Kinagis ng simbang Maya pabengi po kayongan, iabetala king banalamiso, ring kapasalamatan dari, Victoria Swing Pineda and family, Luciana Capili and family, Santos family, Edward Timog and family, Mr. and Mrs. Rolando Vitog and family, Helio Angeles Jr. and family, April Ann Cabronero and family, Almario Juan and family, Engineer Raul Canlas and family, Mr. and Mrs. Johnny Galang and family, Lourdes Macapagal and family, One Pine Medical Drug and General Merchandise, Jocelyn Noble and family, Jesusa Roque and family, Alexander and Arlene Rodriguez and family, Danilo Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Arnulfo Cayanan and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Rico Sabado and family, Rita Orton and Taniedo family, Anthony Fernando, Lorna Pineda and Eden Capati, Mr. and Mrs. Edgar Sampang and family, Abelardo and Lourdes Sailao, Arnel Terado, Janet Terado, Angelonel Terado, Ronald J. Naizayumul, para king Malagwang Kapaldanan dari, Rogelio Taginod, Raven Jan Carmona, Alexander Joseph Rubio, Emerita Amnan, Peter Mayer, Adoracion Manalo, Caitlin, Teresita Magbanwa, at para karing kaladwa dari, Javier Pineda, Patricia Antoinette Beltran, Gabriel and Fea Olalia, Mercedes Wangco, Joseph Anthony Rivera, Monsignor Jose de la Cruz, Eric Roque, Leonardo Reynaldo Macapagal, Bernarda Dimna Macapagal, Maria Vicenta Rivera, Pedro Lianco, Beatriz Mutuk, Ernesto Supan, Honavi Honorio Swing Pineda, Cesar Marcelina Agueda Dominga, Victorino Capili, Demetria Pituk, Anita Cabalya, Arthur Cabalya, Ronald Cabalya, Ramon Sampang, at ding maldang kaladwa king Purgatoria. Kaya king banalamisa, ila po rin kikatamong senior citizen.
kasalan ke kang harapan. Migising oras na, pengililipas na aldosas lang na, kumulot king kasalanan, kinungdaratang ke katang tanggapan. Deking masalah, dekalinisan, dekapayapan, dekaligtasan, dekathulian, dekatibawan, kalamting bukod, kalamting bibig. Omen amor divino, Jesus tunay anak ning ipagmanenayang magugat, isang kamatayan. Uy, ay, Jesus tunay anak ning ipagmanenayang tagumpay, iksan kamatayan. Ingman walawan, elong muiswalan, ratang nakalinuming Diyos, malinaya, kengan. Omen amor divino, Jesus tunay anak ning ipagmanenayang tagumpay, iksan kamatayan. Uy, yan arining ato, ning angeles, serafines, papasyangin kapurian mo. Omen amor divino, Jesus tunay anak ning ipagmanenayang tagumpay, iksan kamatayan. King lagyuning igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing grasya, kapayapan at luguding Ginoo, mantabi kay kayungan. At keko antimurid. Kapatad, kaniting kalimanang aldoning kay katang pamagsimbang bengi, ning Pasko, metong tang pamilya, king buklod ning kasal pantayanan. Kalupanan ning pamanungunang Maria, at ikayong matibay kasal pantayanan, tingwana ning Anghel, Gabriel, ban matupad pin, ing plano na ning Diyos, ning kaligtasan para kay katamong sabla. Kapatad na kalapinan diting milalakota kasal pantayanan, kuli daring bala mo elam ipapakibata na panalangin. Bayuta maging karapat dapat magmasusi kareting banal na misteryo, kay katapang adwan ing kayang pakalulo. Aminan ko, King Aminan Diyos ko, ang King mapamakalulo. Diyos, at kaya kayong kapatid,
ing mi kasala kong bina, king pamiisip, pamagamano, ampon pamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depot. Kasalanan kong mabayat. Ulinitay, panikapuko, kang Duan Mariang Kapilamang Virhen, karing sablang anghel ang pambanal, at kay kayong kapatid, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. King Diyos sa may payang tuto, pakaluluwa ng katamo, king pambataw daring kasalanan, dalang tasa na king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligayang Diyos, ligayang Diyos, ligayang Diyos, king matas sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya Ligayang Diyos, king matas sa banwa. kapayapaan, karintaon, karintaon, kayang kaluturan. Pupuryan, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambanda ka. Pupuryan, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambanda ka. Kapayapaan, karintaon, karintaon, kayang kaluturan. Pupuryan, Nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambanda ka. Pupuryan, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambanda ka. Ligayang Diyos, ligayang Diyos, ligayang Diyos, king matas sa banwa. Ligayang Diyos, ligayang Diyos, ligayang Diyos, king matas sa Manalangin tamo. O Diyos sa igpami, ing kalinis-linisan na Birhen Maria, tinggap ning epasabi nga mano mo, king pamamalita na ning anghel, at meging pakasautan ning kadyosan mo, mikatwan king sala ning banala espiritu. At tularan mi asaning no na Birhen Maria, king mapangbaba ng kapamintuan king kaburian mo.
Itiadan mi kapamilataning ginuming Heso Kristo ang anak mo. Ang mabibiyat maghari kang bemoting banalay Espiritu. Diyos manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Isayas. Misan po, migsalitayang Ginoo kang akas, at nga na, mawad kang metong awaga king Ginong Diyos mo. Magingiti, wagayamang manibatan king kalalaman ning syol. O manibatan yaman king kamatas-matasan abanwa. Ali, eko manyawad metong awaga king Ginoo nga nang mekibat akas. Eke buring panyubukan ing Ginoo. Kanito nga nang tinuglong Isayas. Makiramdam kayo, kayong palipi ng aring David. Epa makagyu kaya kayo ing panyubukan nyo lo kapibabatan ding tao. Pati pa naman ing kapibabatan ning Diyos ko, panyubukan, buriyula. Ing Ginoo mismo, uli nito, dinan na kayong metong awaga. Ing waga, antiya keni. Ing metong a birhen, kagliyo, at elambat, ibayit ne ing metong anak alalaki. Aw sanno, king lagyong Emmanuel. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Salamat, salamat, salamat kay o Diyos. Ingamano mo din damila. Salamat po, salamat po. Pabalaos nan niya yung lungob ingaring maligayo, ya ing Ginong lubos mayupaya. Pabalaos nan yelo mo, ingaring maligaya. Ing Ginoo, bandine ing labod at ing sablang atsukayo. Bandine ing kabilugan ayato at ding sablang manuknangan kaniti. Ya ing mibili kareng pundasyon na kimbusal ning dayat malat. Peka tigit ne talakad king libutad ning danuman. Abalaos na yelo mo, ingaling maligaya. Ninong ating matulid mukyot kimbundok ning Ginoo. Nino ing makimatulid talakad kilub ning santuaryo na. Yapin itang atin malinis agamat, itang makimalinis a puso, ae mag-imbot karing bage aalang kapakanan. Abalaos na yelo mo, ingaling maligaya. Ya itang tanggap king bendisyon ning Ginoo, at tanggap ablas king Diyos at alapagligtas na. Makanyan lapin ding tawong kaya magdulap king harapan mo, o Diyos ng Hakob. Abalaos na yelo mo, ingaling maligaya. Alleluia, 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 alleluia.
O susi ng David, may muklat ka ring paspol ng alanggang kayaryaning Diyos, datang naka, ibulos mo ring bihag ning karalumduman. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 Inginuman tabeyake kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Lucas. Inyang kanam na ng bulan Isabel, tiburan na ng Diyos ng Angel Gabriel, king metong abalen ng Galilea, ang milagwan Nazaret, king metong abirhen ang makatangunang maging asawa, ding metong lalaking milagwan Jose, metong apalipi ng Haring David, at ing lagyon na ng Birhen Maria. Karas ng Angel sinabi na kaya, Bapo mipnuka king grasya, ing ginu at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, misdan niyang emunani Maria, inyang dimdam na ing amanong antikaniti, at isip-isipan na nung naning kabaldugan na naniting pamamuge. Dapat sinabi na kayo ning anghel, Maria, katatakot, uling meging kalugud-lugud ka king mataning Diyos. Lawan mo, kaglika, at ibait ming meto nga anak halalaki, at ingipamalagi mo kaya, Jesus. Maging maulay at mayaw siyang anak ning kakatas-katasan, Ibiene kayo ning ginong Diyos, ing trono ng David, apipumpuna na. Magari aking bali ng Jacob kapilan man, ating pamagari na alang kapupusan. At kitang ng Maria king anghel. Makananong mapadyaring iting, nga ako metong kong birhen. May kibat ya kayong anghel. Ing banalay espiritu, ti paya keka, at ing upaya ning kakatas-katasan nilunga na ka. Inyay nga na kami bait keka banalya, at mayaw siyang anak ng Diyos. Lawan mo yung kamag-anak kong Isabel, busaling ketwana, pengaglinya naman ng meto nga anak halalaki. Kanam na ng bulan ngeni, lipat ning sa 7 daring tao king bogya, pablasang para king Diyos, alang imposible. At sinabi ng Maria, metong kumong alipaning gino, marapat sa kabud ka na ako, ang timoing gingkas mong amano, at kay Batanita, likwanin ng anghel. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kita mo nga. Lipuri kao Ginoo. Ding ang ano mo, ding damila. Alleluia. Alleluia. Kaniti pong kalimangal doon, yung kay katang simbambengi, palakpakan tane pa yung Ginoo, maya pabengi po, karing sabla. Good evening to everybody. At detang si Simba Keng Lual, anak karakal, daramdaman niyo ko, detang Keng Lual, palakpakan tayong Ginoo. Good evening to everybody. Awa, ikit ko la rin nga anak. Aning kayi, ikit ko la chuno keng kilab, mintala pa kay Talwal. Presko kasi kay Lual, ne? Okay, medyo balisangan. Pero makanyan man, may itong tamong pamilya. Miyabiyabi sasamba, miyabiyabi makiramdam, king amano ng Ginoo. Kaya tala po rin senior citizen, ngayon benging iti. Palakpakan tala pa po rin kay katang senior citizen. Kaya na po naman karela. Senior tana naman. At botang mag-offer lot. Yun ako na po yung kanak mensahe para karela. Uling in gospel tamo, it's about the annunciation of the angel to the Blessed Mother Mary. Tang nabing mas makatudya karela, ing pamanunguna mo namang Zacarias, ampong Isabel, matwa na lang, they belong to the senior citizen.
Nya muna yung kanakong mensahe para kareling senior citizen, pati tang katsuklong nanitang nabing ng ebanghelyo, kibatining kay katamong akwa, king kay katamong King Birhen Maria. Inya pong bandang 2010, 2015, ating may usong expression, Pinoy expression. At pinunay ni kitang sana all, ne? Sana all nga ra. Pero ita pong atatandaan ko, king social media, itiyapin ng expression na pamor. Pamor nga na, ne? Gagamitan ng panuglong karing miyalong amano, buri ng sabihan, sige pa, bisa pa, dagdagan pa, isundo pa, sumulong pa, mag-level up pa, atin pa. Pamor nga tamo. Kalupan mga limbawa ng selfie pamor, kapamilya pamor, kilig pamor, throwback pamor, hugot pamor. Ang ining Pasko na ng Borida, bonus pamor, aginaldo pamor, noche buena pamor, o ito, pamor nga ra. Maralas, metong karing katatukutan tamo, yapining dadanging panahon, tumwata mo, ne? Potang bagong pisanang miminay katawan. At makay mo naman, magdependi na king panulo. Yak po karanasan ko yan. Senior na ako last year, 61 na ako po ngayon eh. Itang magdependi na kaking panulo, ne? Manandaman miyalong sakit, maging insecure, kukuluboting balat, lilipasing legwan, babagal kikimot, maging pabayat king pamilya. Mamaw ng gabon, pakiramdam mo, milele na kargo at ala na kang silbi. Makalunos na mo, potang tumwa ka. Ay kalo, ani kayo malusor kayong sali, ay, episan tumo, nga raring alwa. Hindi pa kayang magtyagang manyese ka na ako. Nga mo pang sumabi, lalatit, mababawas na panalaway king sarili mo, lalong-lalo na po, tangala na kang abibiye pera, di ka ng manyad pera karela, karengke kang anak ang pangapo, ne? Imbes na pamor, yang maging yang pales. Pales, ne? Milalako, kasilbi at ulaga. Tangalan talang masanting apiling buwanan, ding mesang bidla, nabing tandaan yung gospel, Isakarias ang po Isabel. Matuwa na lang. Pero ang makanyan man, ang may pabalita, patuloy na pamuring susuyo, King Diyos, hanggang binit, hanggang agyura, yang may pipi sa karyas, pagpatuloy na pamurin ang kayang obra bilang saserdote na ning templo. Ne? Nandin, ang tingpong kakwento king malagwang paralan, meto nga senior, ne? Ima, with due respect, ne? Tapin, 75, ne? Ima ko pong gaya 72, nga na, ne? Nga po kaya. At o si Map, dakalami swerte keti kabeti kan iya Mego Brian gapong magretarya king kumpanya at deng alwa makasakla reng nabing Hortelano ne yung ajuk makabebe yan simbambengi matwaya ko maputi nga nabwak ne put kaya ko gusto niya imalan kaya ba't magtindayang balot kaya talwal makanya ne malulunos ko po karela. Potang makanyan, ne? Senyor na lang, dapat sana painawa na lang, pero magobrala pa. O kailangan eh. At niya pang apurgo susustentuan, at niya pang pamilyang antabayanan. Pero makanyan naman, bilib kami po kay kayo, kay kayong senior citizen, aking mirata mo kaniti, party na ko ng komunidad. Sana naman, anak, ne? Sabihin ko kay kayo, yak kasi ngayon senior na, kung kanita mo, agyang mo iwasan ng pikali-kali mo la, lalong-lalo po ng maging ulyanin na la, ne? Potaro kong itapo nga po ko, niya po nga San Miguel ko, kaya ba't San Nicolas ya, pangagat pa napon papadakit ya, kaya ba't malalbayan TV kay kami, ne? Uting maging ugali na, kaya ba't atag naman San Nicolas, o nang itapisan ko, mamatad kaya, ni kaya paglokwan put kaya tintak lang damulag, kaya nindalan, o nung saan nga tintaklan damulag, yung padamusak na kaya. Ito, friend, kauli na yung mga kuya pang maglinis kaya. Anyway, ni kaya ipikay di tala. Pero sabihin ko kayo, ting matanda, niya pinausa dong matanda, ila ulyanin. Dakala tanda. Signs. Dakala signs. They are sign of, for example, perseverance. Pamagpursigi. Pamanese. Pamaglingap, kabang-kaba, hanggang masikan. St. John Paul II, nakuha nga ako kaya,
big Pope hanggang mayari yan, king kayang term, eman na alignment term, pero inari ning kayang obra, hanggang ning kayang manulo na iwawa, isumag homilia, pero Santo Papa yan, medyo sabihan kayo, may kahit bagya kang Pope Benedict XVI, wari big after so many years, 100 years, big resign niya po Pope Benedict. Anyway, my point is, potang susunduyo po ingge kayong obra, mo pales, pamor pa ingge kayong adwanan, kingapong ginawa at panalangin talangin para karela. Kadwa, kining kay katang ebanghelyo, yapit ping annunciation of the Blessed Mother to Gabriel, yapining binyena ing kasalpantiana ng Maria, naman lubos ay intindihan nung naring sasabihan ng anghel, pero binyening kayang tango, itang kayang fiat, alipa na ako ng Ginoo, nga na, malyari sa kabut ka na, kung timong gingkas mong amano. Pero makanyan man, may mangutang yung minunay Maria, naman lubos ay intindihan ng balita na ng anghel kaya, itapin, tikyana, ining kayang turo, tikyana, nung naring kaburyanan ng ipang. Iyapin nga sandang leap of faith nga ra, lundag ning kasalpantianan. Taman ngan balo, 100%, pero king kasalpantianan, lundagan mo ita, banta miras kang patuloy, king kang pupuntalan. Misan natin po kanong metong kwento, Misan kanong masasirabing bale, at inanak ka melapon kita babo, ang gayong second floor itang bale. Melapon itang anak keng second floor, masisilab. Kalwal na kanong keng kwarto, alay nga kakit, at yung balkonahit ang second floor da. Alay kanong nga kakit, puta palang makanyan, ing mo munang mituturan niya pining mata, uling mapali. You will be blinded because of the smoke and fire, Ing anak makapiyak ya. Daddy, nga anak nga tingalong tao ka rin. Anak, lundag ka, sa puwanda ka, nga anak Waning ino kakilala boses din. Ino kakilala boses, daddy, nga anak ay, ino kakilala boses, Kenny, lundag ka sa puwanda ka, nga anak rening tao kelwal. Waning ating sinabi, Boji, ay daddy ko ito, balo na ako lagyo. Ay, boses balo, daddy, nga na, masisilab, nga na, Kenny, lundag ka. Makanano kung lundag, nakakakit, nga na. Inyang ang gangking siwala mo, dimdam na ning anak, gangin ay akakit, linundag yung anak. Leap of faith, austa ka nito. Lundag king kasalpantayanan, nga tamo. Agyangin mo akakit, bigtiwala ka, peniwalan mo, eman 100% sure, atin mangkutang gewa mo. King dimdam tang ebanghelyo, inyang mamarita yung anghel Gabriel kang Maria, mumuna natural mo yung mangutang. Makananong mapalyari yan, kasi sinabi na, Bapo, may pno ka king grasya, yung ginungot, Diyos at Yukeka, mapalad ka Maria, kami tatakutan, manibat ngayon, milamnan ka, nga na, at ibait ping meto nga nakalalaki, at kaya na ka ng Maria, siguro, sakto ya pa ang teenager, Mama Mary, yung datang yung Gabriel, kaya, yan ang baling ka na, pero, may ngutang yan, makananong malyari yan, kabang ako meto ko pang birhen, nga na, muktot ko, alak pa ng mga asawa. I know no man, nga na ning New American Bible. Kubalo nga na, king kaya nakanay na lawo sa intindihan, manguntang niya pa. May nisplikaying anghel. Imba na Espiritu, tipa yakeka. And the angel said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born must be called Holy, the Son of God, nga ng Gabriel. At tapin, aintindihan na, 100% aintindihan ng Maria. Pero may kibati Maria, lundag ning kasalpantiyanan, austa mo po kanita, leap of faith. I do not know. Kubalo, ning kayo po, bala mo pagsistita, larat ang aliwa po, tang edabaling sa sabienda, o kaya, edabalo ko tanmula, tabalo, nga haran, bala mo, ing pekang makarineng statement o pakiba tayo biyata mo, lalo na king biyasa, king megaral, o karing may kamata sa peg-aralan, ing peka preparasyon ta kasi dapat alam mo, nga na, kaninito, dapat alam mo, huwag mong sabing, hindi, wala akong alam. At siyensa, dapat alam mo, king taong mag-aral,
sinanay da katamo kasing magsaliksik, to read, research, be exacting, accurate with all your data gathered. Don't ever say, I don't know. Oh, ba't mo, Ali? Bakit naman mo? Mary in our gospel candidly said first, I don't know what you are talking about. At intangaos kasing AK, all-knowing. Tingalwang tao at tingalwang all-knowing. Balurangan ng egana-gana. Analysis, paralysis, control freaks nga na. Overthinking or over-preparation. Itang niniren teachers Kenny, kahit yung estudyante, balunangan, ditang balang arinola la, sasagot, ne? Ni kahit yung joke, siranin kayo kang punchline. Tapin, baludangan, kayong management, po ang ating gagawan, ni kahit sabihan tapo, check, double check, make sure. Tabi isang may pakarine, siguristata mo. Ating kayo nga doang anak kabalitan ko, pengarit niya nga doang anak, lalaki la. Nga na kanoning ima, anak, balitan ko, 75 lang mo rin grades mo. Balitan ko, half day ka mong lulub kayong klase mo. Magkating classes ka. Mangari ka kang koya mo. Nga na, ikoya mo, 90, 95 lang rin grades na. Iya man magkating classes, pati nga po mag-aaral ya. Nga na, Becky, ba't yung kanining anak kayo ining menik ko ang 75. 75 naman ng grades ko. Sakto namang may pasardet, nga na. O ito nga niyawaran ba may pasar, O't pasakitan ko yung sarili ko. Lawen niyo po, half day kong mag-aral, pero may papasar ko. O nung mag-aral ko bang pati ngapon, daygan kay kuya, kumaspyaso ko kang kuya ko nga na, Dengalong pengari demanding lang. You should be valedictorian. Dapat in grades mo, 95 or 100. Buri ko mo pong emphasize, mag-focus keng pamagkulang. Be confident. Magika kumpiyansa. Bali confident kay nga manong Latin, confidence. With faith nga na, may kakasalpantayanan na kaman. I Maria, may kakasalpantayanan niya, anti mo yung anak, menuwalay kang tatang na. Kaya ngayon malino 100%. Sabi na, alipa na ako mo ng Ginoo, malyari sa kabut ka na kung di mo ang gingkas mga mano. Ingmiyasa, salpantaya, makiramdam niya tutuki. Ning kay kasita mo, yung consultant ng Ginoo. Doon niyo po ang mga dita mo, doon niya rin pangadiyo. Diyos ko po, sana po, ibigay ka na ako yung makanyan. Gawan mo ini, ibigay mo ka na ako ini. Ba, ika nang maging consultant ng ako. Balam yan ang iyutos mo. King kasalpantayanan, tapin, leap of faith po tang babitayin kay katang sarili. Kaya, lawin niyo po, doon nga tamang tiwala king apong Ginoo, eta sumulong. O kaya, ning kayo masakit tapalog, puti nga pong Ginoo, napakibatan ding panalangin ko, Kalupa ng Maria, man 100% balo na, linundagya ka rin. Tingpong kapatad, lawin nyo rin nga mag-take risk lang. Itang lundag ning kasalpantiyanan nga ara. Dito pong may gobra kayo Saudi. Tatagpo niyang 70s, 80s ita, may mag-Saudi yan, Ay kasakit, itang may kawani ka kayong pamilya. Pero gawan daro ko ita, Nyapot kaya kakimanangis lang. O kaya ka napapabless lang. Kanita, ala pang cellphone. Ala paro kong modern means of social media. Sagli, makakontak ka rin kay kang kapamilya. Kaya kanita kasakit. Tape recorder lang. At tandaan niyo po mag-tape ka pa. Pabulan ka rin niya pamiras itang tape recorder ito. Ang ini, live, Baka mo naman, oran mego brother, miswerte naman, o yan di po faith, miswerte lang. Dengalwa, magkanadala, tingkong balo, tapin, uli mong masading yung opportunity ka rin. Lakwan din kete, tingkong malapit ka na ako, lakwan din kete, uneng siyempre, magastos, at ilang bale kete, sandanin kayong bale. Uno mong, mipalad ka rin nga ako, Sinabi ko, mong mipalad ka rin. At, nguli ko, ala na kong ngulya na bale. O mong miyabaya din sinanda mo nga ako, Ay, utapin, loan na, pila ng pulong banwa ka rin. Ay, kaswatira. Leap of faith, nga tamo kanyan. Nung namang gawan ito, kasumulong nga kupen. Ikay may pinatubo, bulawan, keti, kabetikan. Pubado, kareng EMDC, senior ne po,
Brother Reyes, Nestor Reyes. Santa Inicia po, kwento na kanako niya kadyok Bulawan. Yang magpinatubo, taga Santa Inicia po yan, may laharing balera. Yung sasabi kong 20 years na kanong pagawa, yung balera nga ita. Ngini, may mag-abroad-abroad ya, kapat may lahariang misan. Kaya, may para sa bakano Bulacan, Karas na ka rin, kayang Bulacan, may silab naman itang balera. Pero biro, po, niya bingit kaya lagyo. Kaya bakanita, pepa talakat na rin naman yung balera, kiniking bakalor. May lahar na naman. Ay, Diyos ko, salamat, may para sa Bulaon, ganita. Niya sinabi po, mga kinibulaon. At ina namang malyari nga, kaya, ng gawan mo, amog manalig na ako mo king apong Ginoo. Duka rin ako ni padpad, makasadya ako. Wow, O yan yung leap of faith. Lundag ka, giyang masakit, giyang madalumdum. Makay mo naman, kay kaming masakit, lalo na, kay katang senior citizen. Leap of faith itang manalig king Diyos. Nyaya ko naman it's a big challenge ka na ako. Potang sasabihan ko ka rin masakit, bless ko la, manalig ka kang king Diyos. Eta mo tatabili kayo. Alang-aliwang mo nang sumawag kay katamang ng apong Ginoo. At salamat mo naman kadatang mamantabe. Naman fatalism. Basta manalig ta king Diyos, siyempre paulo ta mo, babeta pa mo rin itang dapat gawan, ay naman fatalism. Pero sinabing lo niya, bala na nga ta mo. Buri sabihin bala na, bathala na nga na. Kinga pong Ginoo ka rin ta manalig. Kaluguran kong kapatad, kaniting kalima ng aldo, ning kay katang pamagsimbambengi, ning Pasko metong tang pamilya, king buklod na ning kay katang kasalpantianan. Sana pengari, yan at tala rin ning kay katamong anak, king kasalpantianan, bantu nepin, miyabiyabeta mo, sumulong. Makay mo naman ang senior citizen, kaya beta mo keti, kumilala ko pag-asa, eta susuko, kalabaw lang daw ang tumatanda, agyuta pa, inspirasyon da kayo po, senior citizen, king meging kasalpantianan ay natadyo, at pepakilala ka rin mga lati, karing kay kong anak, karing kay kong apo. Sana, pisunduan tamo iti, king kasalpantianan tamo, kalupa ng Maria. Amen. Talakad tapo ngayon at idwang talaking Diyos, ting kikatang panalangin pangmalda. Kaluguran kong kapatad, kambenan ning matibay kasalpantianan, dudwang tala rin kikatang kaedwanan, bankanita, panayang makasadyang tupad king kaburyaning Diyos, kalupa ng Maria, ngatang manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banita mo, ang timong balayaning Diyos, sumulong tamo, king pamaglakbe tamo, king kasalpantayanan, kambening pamanayan ang ponturo rin pastol tamo, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding opisyal tamo, king gobyerno, gawan ding sablang agyura, pasulong king kapayapan, at maninton king kasaplalaring sasakupan da, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding lalaki, ang pon babaeng mitagulaling king biyera, king Diyos, maging tunay lang talapatuto, king kayarianing Diyos, king sumpa ang pon pangakura, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding kayanakan, maging matibay lakasalpantayanan, mapamiya king lugod da at matatag king kapanayan da, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banting miyangon na biye, amikibat na king panagkat ning Diyos, makapakirake na laking tula ning lamesa ning Ginoo, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami ing panalangin daring senior citizen. Panalangin ka rin sektor ng senior citizen. Ipinalangin tara rin sabrang senior citizen, lalo na kaya katang baryo, bang in Diyos, parandam na karela, ing ulagan ng pamandake ng karelang kagiwan at lugod. Ing dignidad ng karelang biye, pamagligap at pamagmalasakit ang ganaking kasalukuyan. Ganakantala detang makatwa at ayan tsuking dase ng karamdaman, ding masakit, mangainipan at pakakalulo, manano na sanang in Diyos, ang tabayana na la at parati ang paralang talapaglingap amanese karela,
ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo in panalangin mi. Oy paming malugod, katwan mo kami king kekang espiritu, bantang kapaming kekaming talapangabos. Kambening kekeng tula, inyang inuan bire na Maria pepailalam ning biyan na king kasiwan na king plano mo. Ato kem yasana king alimbawa na king pamagsadyami, king panyatang ng Yesus yanak mo, manggaman king alangangga. Amen. Lawan yung Birhen daralanin, dalanang mga busing kasalanan. Mabenta pulisang na isadya dalanana, ituliling dalang kinodaratang yang propeta pulisang na isadya dalanana, ituliling dalang kinodaratang yang. Lawan yeme sarang anayan, ikaw akuning benging banal. Kaya puso manalangin lahat sama, managuling kamalan, ating lubod na. Kaya puso manalangin lahat sama, managuling kamalan, ating lubod na. Suli na lesentan lang ng gabi, masalang talaning tetengabang, para di mo sa pamasalan o salan, ikalalumduman, akekeng kabilyan, para di mo sa pamasalan o salan, Talakad kamo po. ikalalumduman, akekeng kabilyan. Manalangin kayo kapatad, banding kay katang daon matanggapla, arapaning Diyos sa may payang tuto. Tanggapan na sana ni Ginoo yung taong dang karanggamat mo, king kapurihan po ni kaligayin lagyuna, king kasaplalata mo at ing mabilog ng banal akapulungan. O Ginoo, lingusan may exciting sakripisyo, banking pangayagom mi karing banal na misteryo mo, tumibelaling kekeng kasalpantiyanan, king pengako mo, at kamtaming sablang paninayin mi keka. Tiyadan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo mantabi ake kayo, At keka antimuri, itasyula ring puso yon. makatas na la, king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, sukat at makakabos. Ing pasalamatan na kang parati at numan karinoig pa. Diyos king alangang galubos may paya. Kapamilataning ginaming Yeso Kristo. Pisyag daring sablang propeting kayang panyatang. Delanin ng indong birhen, king kayang sepupunan kambening alang kasimparang lugod. Si Janeng Juan Bautista yung kayang panyatang.
at pepakilala na karing tao niyang dinatang ne. Uli ning na nunugod na keko, kitmua na katang tula, ngayon ipagsadyan tayong pagmasusyan misteryo kayong pangabait. Kanita po tang datang ne, das na nakatang masigasig pa kabanti at manalangin. Kabang ding puso tamo, maglapo lang kapagmulalan at kapurian. Uli nito, kambering sa blangkoro ring angeling banwa, daralit mingke kang ligay ti kamingan, ngaming magkanta. Ikapining banaloy pay kayong siboling sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating daon kingke kang espiritu. Ban para kay kami maging katawan ng pondaya na la ng ginaming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamailasat kamatayan, kinuwaning tinape. Pepasalamat iya keko, pihasone at binyene karing kayong disipulos nga na. Kuanan iti kongan at kananye, itiing kanakong katawan, amidawon para ke kayo. At makanyan mo naman, kay bating apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyene karing kayong disipulos nga na. Kuanan niya iti kongan minum ko kaniti, uling iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at tingalanganggang tipan. Ami bobo, para kay kayit karinganggang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanaku. Ipasyag tayong misteryo ng kasal pantayanan. Kristo din tangya, At datangya pa, King Birhen Maria, bibait ya, Kristo din tangya, at datangya pa, Maranatha, Amen, datang na ka. Imyang ining gaganakan migpaing kamatayan at pangasabli ng mening anak mo, darami kikaiting tinapening biyat kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keko, ing pepalirian mo keng matampang talakadarapan uban sumuyo keko. At mapangbabaming pagamwa mo, kingi kesanang mi sulo-sulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu.
Ganakan may igpain sa iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban bigyan na sa aking lugod. Kambi ng Leo 14 kay kaming Papa. I-Florentinam kay ng Arsabispo ding sablang pari. Igpa, ganakan mo sa ating anak kong tinipon kaniting kaurasan ikamgang sinimba. Kaning kay kang kapagnasan, kapasalamatan, lalong-lalo din kapadaming senior citizen, at tatagulaling miking aldoite. Ding kay kaping panalangin, kapasalamatan, ding masakit ang pongmiyango na biye. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo keng karapat dapat magkamit king biye alangangga. Ban kambening nuwa na Virhen Maring Indoning Diyos. Kambenang San Jose malang esposo ating sablang santo at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panawon. Apo rin natapaligay na kasana kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo. King kapamilatana, kambena at kaya, kagomning Espiritong Banal, sablang ligaya at dangal keka, o mayupayang igpa, ang gaking alanangga. Ing Diyos, igpa tayang malugod at maganakha. Mananaang tangin ng miptong tim at lugod, kigigpatang at subanwa. Kapos mo kami Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking soft ning kekang pakalulo, parat kay mikapos king kasalanan, miligtas king kaligaligan. Kamampanay ming panyatang Yesu Kristo, kay kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sa babalik danding kay kaming kasalanan, dunilawan ming kasalpantiyanan kay kang iglesia, pamayapan me at bilugan agpangking kaburian mo, igang mabibiyat magari, manggaman king alangangga.
Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabi sang parati ke kayo. At keka antimuri. Ipakit tapong ening misasan metong tangan king kapayapan. Cordero de Dios, aminalakum, ikasalanan ninyato. Pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, aminalakum, Ikasalanan niyato. Makaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, aminalakum, ikasalanan niyato. Ibiyemo ke kami, ing kapayapan. Ibiyemo ke kami, ing kapayapan. Ibiyemo ke kami, ing kapayapan. kaluguran kong kapatado ining ginutang Heso Kristo, ing mi pangakong Mesiyas sa datang busal tamo, bandina nakatang kaligtasan. Mapalad tapo itam sa blangin lalapit, tatanggap ang ponsasal pantaya kaya. Ginoo, Gino, eko matampang tanggap keka, dapat yagkasmi nga mano mo, kumayap na ako.
Talakad tapo para king panalangin kay bating pamakinabang. O Diyos, sig pami, biriyan mo kaming mengan karing maligayang grasya mo. Lingusan mo kaya sana king malasaw, ban king pangataglusan mi king mabiruga pangatao, karing banal na misteryo, papangaintuniran mo keng magkamit king tunay kapayapan. Itiadan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Panalangin karing familia king panahon ng simbang bengi at Pasko. O malagod na Diyos, kaniting banal na panahon ng Pasko, adwan mi kaya kaing bendisyon mula ring sablang familia. Manano na sanang makabuklat na pilublubang Maria, yang maging inspirasyon mi, ban ibili mi ing sablang kapanaligan kaya ka. Manano na sanang intetagan na pilubluban ng Jose, yang munya kapanayan kaya kami, karing pinandit ning kaligaligan at kaya lang kasiguraduan. Manano na sanang imbiyan ng Jesus, yang manyalangi karing sablang familia, kambe ning espiritu ng malasakit at lugod. Manano na sanang ingrasyang makapakilos kim banal na familia, lumala siya ban kaulan nala ring sablang familia. Iti ipanalangin mi king kapamiltan ng Kristong Ginumi. Amen. O banal na familia ning Nazareth, Pisan medongan mo ring pamilya mi. Virhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. Kapabaluan, halos mapit nata na kingkikatamong pamagsimbang bengi. Mipapanantabi mo po, ne? At bukas Sabado, alas 7, kalupa na nining kikatang misa. Wala na pong anticipated mass, siyempre, ne po. At yung misa may tinis tamo, king December 24, alas 9 po ning bengi, 9 p.m. ne po. Yung kasing masanting, tangin malambat makaba itang pamaninay taking alas 12, ban itang mipapamilya, mitipon-tipon tamo, misulot-sulot manalangin, ne? At yung tapong layunan, panunuluyan, king December 24, magsadya tapong masating liturya, kinita na po simba, ne po. 9 p.m. ya po yung kikatang misa may tinis, king darat nga December 24. At salamat karing mag-sponsor, karing papamisa. At makaburin salamat karing kay katang senior citizen. At bukas din kay katang youth, ila namang mitagulaling. Palakpan tala rin kay katang senior citizen. Maya pabingi po kay kayo. Ingino mantabi ya kay kayo. at keka Idukuyo ring buntok yung king masusing bendisin. Ing Diyos igpa, alina lang kay katamo, para tinosanang panwanan din kay katamong biye. Amen. Ing Diyos anak, ami pangakong datang kay katamong para tinakatasan ng kakabos. Amen. Ating banal na Espiritu, king sala at upaya na, pagkaluba ng katangang grasya manggaman kapilan. Amen. Bendisin na kung aning may paing Diyos, ning igpa, ning anak, at ning Espiritu Santo. Amen. Ing misa midane, masayatang manay, king panyatang ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Maya pabingi po, kaya kayo.
Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow.